Sibingelele kumlaleli ngasekhaya sihambele nje endaweni yaseDumaneni la sisekhona inhlangano yobumbano ke labafelokazi ozobe sithathe ke besibeke ukuthi ke bangobani masikhuluma ngobumbano labafelokazi sikhuluma ngobani abaqale nini kwenzakalani nje manje njengoba ke sikhona ke lana baba asikubingelele ke sikwamukele. Yebo baba ngiyaphila ukhuluma noMamqulu wobumbano labafelokazi endaweni yenkosi uNaba uQimba ngaphansi kwendlu encane neJubukeni. Sathokoza kakhulu ngiyakhumbula ngomunye unyaka nini lapha phesheya nisawuqala ke lo msebenzi awusithathe usibeke uchazamele ngasekhaya ukuthi niqale kanjani niqala lo msebenzi njengoba simama ukuthi nawo. Baba ijule kakhulu indaba okhuluma ngayo ijulile. Siqale singomama babafelokazi saqala sabumbana sahlala ngoba sasifuna ukuthi sazane kangcono ukuthi singobani. Lolu hambe soqale ngo2019 ngoba namhlanje ku2024. Shuthi ukuqala kwethu sahlangana saba omama bawu30 bahlangana saba omama bafundisana ukuthi ikhaya liphathwa kanjani saba omama bafundisana ukuthi ngoba singenaba nje obaba ubhekana kanjani nezinselelo zokuthi ube umama ube ubaba. Sayaqala la sathi masiqala sihlangana imbono yethu yahlala sabona ukuthi yabona siphela isikhathi sokuthi sidabukele singakwazi ukwenza izinto zenzeke thina sisodwa singakwazi ukuhlala la siphume sihambe siyongqongqoza mhlawumbe ikhona umnyango engagcina siwutholile. Saqala ke baba lapho umsakazo laqala ubumbano lwabumbana ukuthi umama umfelokazi uhlala kanjani ukugcina ikhaya. Ziningi indaba baba besiqalile umfelokazi sinezindaba zobufelokazi siqeda la yayisithi indaba ke sesikwenzile konke sesiqedile lokho siqala kanjani manje ukuthi ngoba singomama sifundisana ukonga. Ngiyakhumbula uke wayichaza ke indaba siqale ngaleli gama uthi ibumbano labafelokazi uma sikhuluma ngabafelokazi kungani aziqamba kanjani alithusa ngaleli gama leli labafelokazi. Cha baba lisithusanga ngoba baba ngisho nabantu basibiza ngalo igama vele lijwayelekile. Sase sithi kuleli gama lethu sikubumbano leli gama esifuna ukuqamba ngoba saqale sahlala endlini saphikisana ukuthi kambe iliphi igama engasiqamba ngalo sathi sinale linye igama lele siyilona ngoba sashiwo baba nje vele thina abantu basibiza ukuthi singabafelokazi shothi ngoba hleli asihlanganeni ngoba sihlangene asibe ubumbano lwabafelokazi. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi bengavumelekile ukuthi umuntu osifazane ke esebenze bekade kungobaba abasebenza mhlawumbe abanye benu bengacosha indawo kumele wahamba ubaba konakala kakhulu lokho nje mhlawumbe ukuthuma ingane ehambe yonana bekunzima kanjani lento kuningi. Bekunzima kakhulu baba yikho sathatha ukuthi sithwalisane siba abafelokazi sihlangane ndawonye ngoba singabafelokazi sihlangene la sisenduneni uZuma abasenduneni uNkwanyana abasenduneni Ncanana sathatha ke leli gama sathi asibeni ubumbano lwabafelokazi kuze sibambisane sikwazi ukuthwalisana ukuthi omunye umama mayinankinga omunye umfelokazi uzokwazi uxozelela enye inkinga omunye umfelokazi. Yaqala lapho ke baba le ndaba ukuthi siyobumbana abafelokazi sabumbana kanjani osahlangana. Nihlangana abafelokazi nakugweba kanjani nina ukuthi emakhilinyanga nihambe nonani ngacoshile yini enayenza nina ukuthi nifane nabanye abantu abasebenzayo. Into esayenza baba ukuthi sahlala phansi sathi sesiqalile singakaphumi siyongqongqoza phansi kunomama lapha abaholela ingane eyodwa kunomama abaholela ingane ezo2 sahlala phansi sathi okay ngoba sesihlalile ke phansi manje asinayo imali singakwazi ukuba nemali engango300 ngenyanga. Batho mama yesi singaba nayo sathatha le mali o300 ngoba sasifundisana ukonga sifuna ukwenza ongekho kube khona kulo 300 baba sathatha u200 bese u30 lenhlangano sebashila abathathu sesu27 shuthi kulo 300 sathatha u200 bese ushaya uhlanganise baba ngenyanga wenza u6000 shuthi besolela mama bawu6 ngenyanga senzela ukuthi umama mhlawumbe khona ingane engenani exercise khona ingane engakhokhela u200 esikoleni khona ingane engenaso isicathulo senza kanjani kulo bani kulo 200 shuthi bekufana ukuthi uma nu5 ngoba ngathi ngoba mahlangano ngathi igame ngoba le biphela ngenyanga ezu5 shuthi izinyanga ezu5 bonke labo mama bawu30 bese bewutholele 1000 shuthi kule mali mase ngicanele basesena malini sesono 100 rand kulo 100 rand baba bese siba no 50 rand kulo 50 rand baba khona umama ongenawo ngisho iglass khona umama ngisho ongenawo ngisho inkomishi athi imali iphela ngiyiphethe sathi into esifisa ukuyenza sifisa ukuthi noma kuthiwa wenza itiyele enkunke ezimbili ukhumbula ubaba wengane zakho kodwa ungafaka esicabheni sebhola
yini esingayenza ngalo 50 rand lo 50 rand baba shuthi nawo siyawushaya wenza malini wenza 1.5 wenza 1.5 shuthi ngenyanga kunomama baphuma nezitsha yamalini ya 250 saqala kuma glass seza ngibankomishi akekho umama ongenali tray akekho umama ongenayo inkomishi sekusele malini baba sekusele 50 rand kulo 50 rand baba sathatha u10 rand mase sishonele singomama akekho umuntu oqhamuka qala masithatha lo 10 rand baba sawubeka lo 10 rand ngenyanga wenza malini wenza u3 rand ngoba so30 uma sekunomama oshonele manje siphuthuma siyombona lo mama no 1.5 okhandwe imalini okhandwe lo 10 rand sesele namalini baba sesele no 40 rand kulo 50 rand omunye sesiyasuka futhi sesiza lo 10 rand lo kulo 10 rand lo masihlangene senza ama event ngoba sithi soke ngo2019 manje sokubani soku 2024 sithatha u5 rand siyawusave shuthi ngenyanga save malini u150 sisale namalini sale no5 rand lo 5 rand siwudla ngalolo suku 150 ngoba khona sebeyoshukela sesele namalini baba sengisele no 30 rand kulo 30 rand baba uthini lo 30 rand enginawo lo 30 rand ngenyanga wenza malini wenza 900 rand mawuza 900 rand imali yesikhwama baba lesithema sesiqala lo luhambo makukhona basimemezayo singayisweli ukuthola itransport sibe nemali esigadile ukuthi singenalo utho sinjalo kodwa sibe nayo into esiyenzayo lo msebenzi noqale ngamuphi unyaka soqala ngo2019 baba inqinamba siyazi ukuthi noma yikuphi abayenzeka nje beoffice bo2 bebe nezingxabano wale basemba u30 sezokuzima kakhulu nikugweme kanjani izingxabano bezike ziqhamuke emsebenzini into esigoma ngayo baba ukuthi okokuqala nje into ezenhlangano asikhuluma emotweni asikhuluma emphakathini asikhuluma indaba yomuntu ongelile ubumbano sikhuluma endabeni yobumbano masonene silungisana la endlini iqiniso ufuna liphume kuphi la endlini ungaboni ngasolinye kwethu ufuna silungisane la siphume iqiniso seli right njengamanje siyabona ukuthi kunehambeli ke ekhona la ezinivakashele kunganamhlanje nalezi hambeli nazo baba ijule kakhulu lesisho yabo ngoba namhlanje sinehambeni ijulile le ndaba sasingazi ukuthi kuneqele ekhona into eyenzeka baba kwenzeka isimanga kwaqhamuka ubaba ukhansela ukhonzo sewufoma khansela manje wazi ukuthi ufoma khansela hayibo hlalo uyaphila ngathi ngiyaphila wathi ngicela ukunitshela isimanga yazi kuneqele eyifakwayo senkosini ephuma emayini ezekhe ngathi mina hayi ngazi nalo zekhe mina ngazi ukuthi nje kunokhu athi njengamanje namhlanje esho ngalolo suku okungakusasa athi njengamanje phuthumana enduneni niyocela thumela umama bobumbana bahamba bayenduneni bathi sizokhuleka baba kuthiwa kuneqele ephuma emayini sangena kanjalo baba sithe masingena lapho kuba umncanani wavuma ngempela kwakunomhlangano ukhukho baba izekhe babebhalile amakhosi abangomakhelwana bani bemayini izekhe bebhali icelo zokuthi bacela abantu ukuthi bacela ukwenzelwa ini sangena kanjalo baba ngoba sibona sinokhukho namhlanje sabhala lezo celo ukhukho lwaselo bazikhukhula ke kithi bafika ke abantu basokhukho kithi yebo Mpumelelo Saliwa ngisebenza khona ezeka usebenza njengobani mhlawumbe ngisebenza njenge-assistant general manager khona ezeka kulungile sithathe kusibeka izeka ikhona la emphakathini imayini ekhona emphakathini kudala yabakhona emphakathini inawo lama project esiza emphakathi amaningi akhona yenye yawo kodwa uma kwenzeka ama project esikhathini esiningi kufuneka abantu abanolwazi lokwenza ama project yiko lokhu ubumbano abafelokazi malifika lucela usizo ngoba lula ngoba bebe sebebumbene bane plan yibo abasho bathi bafuna yini abayifuna iproject yabo yini usizo lunjani abalufunayo so kusizeka abantu abahlele bese bahlangene ngokwabo so kuba lula emayini ukuthi abantu basiqhubekele njengoba sila namhlanje ukunikezela leyo project abayiqalile ngoba iqalwe ngabo le project thina sabasiza umcabango wabo emayini basize emcabangweni wabo so akusukuhlakanipha kwemayini kahle thina sisize into eyenzekayo ngoba imayini ke inkhiphile ethi hambane ke nole lapha komabumbano yini le enithi cha sizonisiza ngayo mambumbano siyajabula ukubona umphakathi wakithi uthuthuka lokho sekubiwe la okubekiwe la imbewu iproject incane imbewu yokuqalisa ukuthi izinto zingenzeka kodwa idinga umuntu ozokwazi ukuyenza siyajabula nathi masibona abantu bethuthuka emphakathini siyafuna ukubona umphakathi wakithi uthuthuka futhi
mhlawumbe ukuqhubeka manibona ukuthi cha lokho ke imalethe khona bakuphathe kahle nomsebenzi obuhamba kahle ngabe khona nibathembisa khona mhlawumbe ngiyakwazi phinde futhi nilekelele futhi nifakisele begcine impela benenkampani yabo. Inhloso yethu ukuthi bazimele yiko namhlanje sinikezele kubo ngoba bezimela baphakama usizo lungaphinde liqhubeke kuya ngokuthi ama project ami kanjani phinde kuyabuya futhi uthi sesimelana sicela mhlambe into ethile abantu abaqhubekayo baya phambili basizeka kalula kunabantu ababuyela emuva mabaqhubeka baya phambili bayasizakala sikhulumile masafika la ekseni ukuthi abakhona abantu abathengayo lezi nkukhu bathi no inkukhu zona ziyahamba ikhona into eqhubekayo uma ibhizinisi likwazi ukuqhubeka liyakhaseka uma liqhubeka njengoba umama asho ukuthi indlela abaziphethe ngayo indlela onkomo abahamba ngayo abantu abaxhasekayo so lokho kuyakwazi ukuthi imali iqhasa ngezakala asiyelapha baba sijabula kakhulu akusho nje igama lesibongo mina ngu-Charles Madoda Mngomezulu ku-Asset Protection eZEC sengibe nesikhathi eside sinawo ama-project esiwabonile iZEC iwenza amanye awo ade angaphumeleli ngenxa yokuthi abakhoni mhlambe bese bayaphambana phakathi bese ayahluleka lawo ma-project maningi ahlulekile kodwa lena masiyibheka siyayibona ukuthi iyaphumelela nemakethe futhi bayasho bathi banayo mhlambe nje ukubakhuthaza siyabona ke bakhona ke bahlangene ukubakhuthaza nje kulomsebenzi esiboqwe siyazi ukuthi izinkinga ihlale ngabikho izinkinga mhlambe nje ukubakhuthaza ikhona izinkinga zinjani siyafisa kubakhuthaza nabanye sengazathi bangeza la bazobheka labo mama ukuthi basebenza kanjani uze nabo bathathe basike iphethini nakwezinye indawo ukwazi ukuthi iqhubekeke. Siyathokoza kakhulu. Asibuka le video nozobelalele umsebenzi owenziwa uMbani. Sibingelela umsakazi uMkhumulani Masuku stakeholder relations eZEC Mine. Sijabula kakhulu ngokuthi ke ukhombisa impumelelo lokho esitshalela njengemayini. Bangabanye babantu esabahlonzayo aba very much organized ngaphansi kohlelo lwethu le social labor plan. Njengokubona nje lapha msakazi isakhiwo lesi esixhaswe imayini sababiyela sibonge nakubaba uMlaba owasinekelela ngendawo ukuze le project ikwazi ukuthi ibe impumelelo. Abantu hambe lodwa ke ubumbano lwabafolokazi khona iproject efanayo nale kuthiwa isiyakhula elapha ehlophe ekhulu kodwa sithe abahlangane njengoba waqalaza nje beswenkile uGray isiyakhula ngapha ubumbano lwabafelokazi. So ama project lawa esiwaxhasayo ngaphansi esifisa ukuthi angafi akhule aye phezulu ukuze nabanye bezokwazi ukubukela kuwo lama project ukuthi kukhona into eyenzakalayo. Mawuhamba ngemoto lapha ngakwaMlaba akhona ama project ezinkukhu asefile kodwa kulesi sifuna ukuthi ke baqeqesheke nangosizo lukahulumeni sino babudlamini nje owasiza ukuthi baqeqesheke bethola ama soft skills lapha ya ongale esandleni sokudla kwami oqhama kwa NDA sibambisene nomasipala ke wasoLundi la njengoba khona umhlonishwa uNtenga lapha eduze kwami siqhuba nabo lenqola sikwazi ukuthi lama project engagcine efile. Siyathokoza. Mhlambe nje ungathini ukuzibongela lapha noqhumezela nje nomunye osekhaya uthi cha mina hayi sengihlalele nje sengilinda ukufa. Umsakazi ngiqhamuka ngoMsibiyela umzelebiyela ngiqhamuka leyo bese yakhula phezulu kumele ngisibonga kakhulu iZEC ekwenze kuthina iZEC ike yasithatha yawusiqeqesha lelo Lundi yasikhokhela sahamba sayofunda safundiswa sisithenekile sesiyazi manje ukuthi yini okumele siyenze. Sifisa ukuthi sathi ngabe siyahlangana sizoncela lapha ukubumbano lona lobe nesikhashana sobudala ekuhlanganeni nathi le phezulu sise omama abahlangene sayesafana besilisa senze ukuthi kuba noqina sihlangene siwomama siba u9 shuto baba babili bawusebenze besifazane baba omama ababili obaba babili. Siyafisa ukuthi esatabela siyaqhubeka sithola umfundo kodwa ke sizoncela ulwazi ngoba iZEC ayiqhelile kuthina ibilo kusondela njalo izosifundisa ukuthi kumele sihambe kanjani step by step esisithathayo thina sisebashaka kodwa ebhizinisini sisasanda kuqala kulona. Siyafisa ukuthi kodwa sade ngabe ke
singasondela lapho sidinga siqhubeka singasale endleleni elenebhisini lenza ilephi mama leleni akwenzeki nje nikinga amabomo enifuna ukuyithatha noyisele kwenzeki ukulungile siyathokoza kakhulu mami ngene abenza lemisebenzi ngokuhlona kwabo ngithokoza igama nguthiwani ngwantenga ngusomasipala waSolondi ofisile ukuthuthukisa kwezomnotho cha mhlawumbe umuntu akuveze ukuthokoza okukhulu kulomsebenzi esizobona wenzeka namhlanje njengoba uhlala uhulumeni umasipala wendawo kumsebenzi wethu ukuhlela ukuthuthuka komnotho umsebenzi wokuthuthuka komnotho ke udinga ukuthi ube nokubambisana phakathi kweinhlaka ezahlukene siyathokoza kakhulu ukuthi imine yasoku-Isaac mine ifake isandla ekutheni nayo inhlelo yokuthuthuka komnotho siyibone ngempela ziya phambili omama laba ubumbana nabafelokazi abenza lo msebenzi sifisa ukubabongela kakhulu futhi siwumasipala inhlelo esinazo sizobalekelela ekutheni ukuze baqhubeke bathola amakhono nokunye sikubona lapho ngathi banenkinga khona ama-office ethu avuleleke ukuthi beze ngaphambili bazobonisana nathi basho lokho abakufisayo somasipala sifisa ukubona umsebenzi abawenzayo ukhula nangempela siyakholelwa ekutheni abantu emphakathini kube yibona abakhamba nama-initiatives okuhambisana nemigomo esikholelwa kuyona yokuzakha nokuzenzela ilawo mazi njengafisa ukubakhuthaza mhlawumbe siyazi ukuzosikala abantu abaningi njengamanje wazobebuka le video nazobelalele khona le into ekuyenze mhlawumbe ngokungaqondi noma ngokungafundiseki komphakathi uma befikile bezocela namhlanje balinde mhlawumbe bethule kusasa noma ngeviki elizayo kanti mhlawumbe nakhona sebecela khona sekuneyingcinamba zakhona nisizodlulisa futhi nezicelo mhlawumbe engaze mhlawumbe zibuye ngonyaka ozayo noma ngonyaka mhlawumbe ka-2026 kanjalo mhlawumbe ukwachazela abantu ukuthi uma usucelile linda mhlawumbe sikhona isikhathi kusuke sizofika kusesahlela ngaphandle mhlawumbe ziningi izicelo sezikhona sisadlula kuzona ngithokoza umsakazi ukuthi ukuvezile indaba ukuthi isicelo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzasephuthuma ulindele ukuthi kusasa ubone kukhona umnyakazo wezakalayo kodwa uhulumeni indlela osebenza ngayo usebenza ngohlelo lokuthi izinto ezithize mhlawumbe makudingeka izabelo mali zingakwazi ukuthi zenzeke ngasiphi isikhathi nathi uma uhulumeni wendawo sisebenza kakhulu ngokubambisana neminyango eminye yahlukahlukene uma kuyisicelo esingakwazi ukuthi sisenze ngaleso sikhathi siyasenza uma ukuthi siqondene nokuthi amandla akhona uma ukuthi kudinga ukuthi sidlulisele komunye umnyango othize noma ku-private sector ilokho mhlawumbe ongaholela ekutheni kube nokuhamba kwesikhathi ngaphambi kokuthi umuntu osuke eze nesicelo ngaleso sikhathi abone impendulo ngokushesha nanokuthi-ke iy'celo ziqhamuka zibeningi lokho kwenza ukuthi-ke nasenhlelweni zethu isicelo suke sifike kube yisona mhlawumbe esihlangabezane naso qala ngaphambi kwesizolandela sithokoza kakhulu bese ngithi nje ngisingomama bobumbana abafelokazi asasho ekutheni ukuthi izekhe sithi ziyikhukhula siyabonga kakhulu kuyikhukhula ezafika endaweni yasedomaneni zakhukhula kumnyama zaletha ukukhanya siyabonga kakhulu kubaphathi basemayini sibonga kuyo yonke imanagement yasemayini ukuthi singomama babafelokazi bekwazi ukusikhetha ngisho nala endaweni kwabe bhale bonke izicelo kodwa bafike bakhetha lesicelo lesi siyabonga kakhulu ukuthi imayini ayikwazi ukugcina ukuqasha abantu kuphela bese amathuba emsebenzi emayini kodwa ikwazi ukubheka nabangabazi yathatha thina sinelutho siyinto edelelekile yazosinikeza umsebenzi ongaka le sizakuthembisa obaba basemayini ukuthi le ngqalazinda abayibekela eminyaka ngeminyaka sabathembisa lento abayitshalela ayisazo yaphela ngisho esizukulwaneni sethu iyobe ikhona kuyobe kunomuqo wowusela ukuthi kunemayini yasokhukhe yafika yazokhukhula ikhukhula yazothatha into engalutho umuntu omfelokazi usuke ngelutho usuke umuntu odelelekile esifisha ukuthi namhlanje siyabonga kakhulu viva ukhukhu viva